Osnivanje ženske zadruge za Savića iz Mirosaljaca znači da će pre svega u zanatskom delu kojim se bave, tkanju i šivenju nošnji, pronaći u svom kraju saradnike, a ne po celoj Srbiji, i da će plasman nošnje i domaćih proizvoda ići mnogo lakše. Stalno sam govorila da bi volela tako nešto da se sa nekim ženama okupim, da bi bilo to lakše i one imaju neke svoje ideje i da bi možda bolje prošli. Pošto se bavimo i pričom seoskog turizma i radimo cateringe, radimo razne, odlikuje nas ta domaća kuhinja. Kuvamo slatka, kuvamo džemove, to posla ženicama da skuvaju džem, da naći ćemo ovdje tržište da prodamo, da bi od nečega, da bi nešto vajdili od toga. Zadruzi su se priključile i druge žene koje imaju da ponude svoju domaću radinost i domaće proizvode, sokove, slatka, slane i slatke đakonije, ali i one koji će biti kooperanti u plasmanu. Mi znamo šta znači zadruga, i ranije je to bilo preko zadruge, mnogo lakše može da se funkcioniše nego ovako. Planiram da otvorim tezu, nemam još. I bit ću član zadruge i plasirat ću proizvode domaćinstva Savić na Zlatiboru. Opština Arilje je većinski poljoprivredni kraj i napredak se ogleda u podršci poljoprivrednicima ka plasiranju gotovih proizvoda. Što zbog direktnog benefita, to jest razlike u ceni, tako i što većeg obima prodaje u smislu da njihov proizvod može doći ili na trpezu ili u domaćinstvo na teritoriji možda čak i Evrope. Za 4 godine koliko postoji vladin projekat 500 zadruga u 500 sela, formirano je skoro 1000 zadruga, a samo ove godine je oko 170. 80% su poljoprivredne. Prepozna se taj značaj udruživanja u zadruge i ono što je jako značajno da pogotovo kod novoformiranih zadruga koje smo ispratili, koje su predavale finansijske izveštaje, ostvaruju poslovne prihode. Znači pokrenuli su svoj rad i nadamo se da će do kraja biti i održive. Od iduće godine pomoć u osnivanju zadruga moći će da očekuju i oni koji se bave turizmom. U toku 2022. godine kroz program i kroz konkurs za pomoć zadruga bit će pomognute i turističke zadruge, znači sa inicijalnim sredstvima do 7,5 miliona za novoformirane. S obzirom na to da je ženska zadruga iz Mirosaljaca poljoprivredna, zanatska i turistička, podršku će moći da očekuju sve 3 oblasti. Sledi im registracija, brendiranje i naravno planiranje nastupa.